kan yo quiero el músico. Ya, esa orang sono. Yo iya ako isa mo pura ka kailangan musika. Yo nganu ko la wala si bili si maleo. Ya, la tunu unde ba ngole uli. Ya, ole wa masa fai marsunga ya Mase. Ya portamani fo la tunu. Fai ona fa malam ni so vaenga. Ya pe ona ngata mai tatu por kalame ile vaenga mo muana. Solo me mari makiri no go perma. Yo, aso toi vai malu ipuenga so tatu atunu. E makiri no go pe solo mama singianga. La ya lu ma o ke masalo po le si se fulli mamingu ki. La ngalu fua ele Mase me. Yo, ya ole. Ni vai ngole aso le ua te ari tu la tolu Samoa nei I lona aso ono on masina mulmulu ne tau sanga. Ya. O ane au tapenanga mo le whangasolonga fo whai unga nei tau sanga. Ia ai o se ava no le leile nei. Ia maua foi. Ele lei ale oso I forka usanga fo a makalu oro lima. Ia ala wa e lavata oso atu. I le porkalame le nei. Ma le tato precise Samoa. Pe ona su mai foi le sunga ya Mase. Jos Mase. Ia wha malama ni sio vaenga. E winga I le tato YouTube. Ma I la tau ua maua I wha manuyanga. Ma le tali ina o niso fasili e whaafewhea o na maua whamanianga I runga le YouTube. Ia, mo le sira fia le atunu. O le company nei le Precise Samoa. O lo o numera tasi I le tūlanga o le toa tele o na ia tātou walo ma whanau, na I tamari, ma I lātou uma le tāleni o le musika. Ia, o lo o mawhai o na iai lunga o le tātou Precise Samoa. Ma ua mawhai o na maua le tūlanga I seleni. I lunga le YouTube. Le ala sa ngata mai por kalame nafi mare Talanoaga ma sunga ya Mase. Ya I le tūlanga mo meo le whaanoi. I le tūlanga I rona o tele na ngan Samoa. Le tūlanga hoi lea ai mana e whaonga le musika a seisi tangata. Ia tatou hui le tūlanga o le whaanoi. E ke whaangoi la le musika. Inga ia mawhai o ngā whamaku umai. Ia ngā mawairo lau seling. Ia ona le whaangaioina le tatou kampani le Precise Samoa. Ya, la foto nei ava noa Mase whawhilo I fo le manu so tātou tunu. Fo e whatasi mai ne vaenga le auli. Ya, paftai lava. La sunga mau. Ya, mo mona o whatalo whatu. Pa ia man manu Samoa. Ia o lo utapot mai fo I mga le tātou pasal lam nei tu le aso. Ya, tira mona o na mawhilenga. Mutsari tā live o anu ole tā. Ole si suli mabingu kere ngā muri Mase so le ele I mawhainga mauari. Ya, lea le aso. Ole aso so ai. Ai tā te tele I ngā ila le vaenga le Mase. E si vaenga na pa uma ia tau. Ile aso nafi. Wara tāpo kalame le whai le aso nafi. Le sa wha peona tu sao mai o le tātou afio anga fo ia po lo a inga fo ila inga seu tina. Po le sao lea. I le visa le moa. Ia o le taimila nei, o lea wa waku por kalame, I le konga koko peona iai, tato por kalame masani, mai vai vanga masani. Ia I le Faleo'o Kota, I konga koko, konga whai, po le maumanga, po le whatoanga. Se e wha ilo le tūlanga lea na pa uma e tia. O le alu tūlanga lea I le tatou company. O le a lau matawhai ioi, o le a lau ngaluenga, o lo whaatino I tono o le tatou company o le Precise Samoa. Ia, tu sa o lo role I te tono le matou company. So all the head of Pacific Music Distribution or all type ia Precise Samoa, Precise Tonga, Precise Fiji, Precise Hawaii. But all Precise Digital the company na amata mai ai. O lela ia tato clients for artists paralangi ia. Ia. Lela o ele Pacific Division ia o wenga le o ngui look after inga ia ina waenga ia Pacific Samoa, Tonga, Fiji and Hawaii. Ia, whawhitai ma. Ia. Leki o awa, ranga ku mai whiki, ku mai konga. Ai whawhitai le wa maua si lao le leile nei wa e malanga mai I Samoa. Ia mo tā whiroi fwoi. A wao lena mai tau lau I Talanoaga le asona fi. O lo tā pena mai le tātou malanga. Mo le tau sang fo. Si whai o toi pa e wai peia o ngare nga moko e kāpor kalamenga. O le te pena mai le mātou malanga. E whai se mātou so tanga nei Samoa. O le mate wa ai atu o le whai ongo Januari. Ia. O le tanga le o Februari. Le ala a tau o le mātou wha moe moe lea. Ia mātou o mai e man mātou team e miti nei tātou artist because wa whai asina lewa wa
Ele yo mai se mato malanga nei. Ia. Au Samoa sa fa vai ai le Pacific le Pacifica. So what the tau na mato mai e fai se mato so tanga. Ia. Se mato conference Ia. Ia la wi lo fo ini se mata upo o Ia, mana ia. A tonu rao leo whafonga mai la tunu mai la tau o loo ta pena mo lo whasau ni foi. E a ngai mai tatou company a wale tūlanga wale au amara whamoe moe ia Mase i lau wa ai mala whai tau ia ti la tūna whatasi tatou proklame i le sona. Sori, ko kene lau tale ni o lo fia mo stupe. Io o le matua i toa tere taino i lau mai tau i tatou i le whatiro ino ngaruenga tatou company il Pisai Samoa. O le asea ngai atora tunu. Right now, wa over male almost full. Tu titas fitus full. No fai tau na po. Tu titas o na fitus full ia le fa yo artistry ia. So to tele fa tanga sa mele mai lunga na mato account o le Precise Samoa. Na mi se susawani. Ia. Le wo mana mi fo ise fa mala mai na o le tulanga le o le YouTube. Ia. So to tele na to ele ngata nge upo. Ia o savai ma America Samoa na wa. Ia. O le wa message mai lunga na mato Facebook e mana mi lava se so ta inga fa mana mai le tu le o le YouTube pe fa feo na fa tupe fa feo na maua tupe. Ia. Fa ngo pese. Ia. Mana ia. O le ala mai tau watu afa ape tau no mana malanga tau sanga fo yo la mo na mo se felo inga mai la tau o lo o yai le Precise Samoa tami nei. Ia. Manisio i la tau o lo o fia au wat. O le la tala tu umale Mana o se ava no le leile mo ele ngata mo alo mo fa na o lo tale ni tu langa musika. E o mai fa ngisi. Ai a fai lava mala malama i matan no ngale la le mat fa so nei ma mar sunga ya Mase. Tari tonu ngale o mai ka minga ka sangi no mo. Foi. E to tele foi ai si fa ili po na ya tatu tu na recording ia na to lipine po cassette po records ia so ia. Ia. Ora ia no sa pai. Ora ia matangi masai. O ile age ale to tele o lato. Ora ia lato pese lunga le YouTube. But ele ia si o collecting ia royalties ia. Wa award rakan ke ku lunga. But ora la fia mawa se maso so ta inga mana yo tatu tu ia. Lato ia na mua e fai recording. The generation out there ina ia mafai ona maua se tupe to fa wa mo tupe tani nei o le maua i lau sau no kala Mase i le tulanga o lai lunga le YouTube tani nei ai le o ia se fa mo nga mo tu sa o lai lunga le YouTube tu sa wa tu tanga te lunga la to wa channel ia au le channel le ele o pilong i le alfa i le po tanga te ele e ona le master ia so tasil na macho o nanga le Precise protect protects la ia masters ia. Just e so ta ila macho e ola macho su e tanga te yonga me ia. For example, Rosa Pai tele ala to pesele lunga. Ai le o mawai tupa na tanga te e onga fa i. E onga pese. E onga master recording. Ia. So lo ngal wenga le fai. E su e tanga te ia. So ta e macho. E na macho ola e mai to tone Precise. Ina e mafai ona to uma ina to pese platforms uma. Okay. Because right now on all the YouTube like mawai at the tone to uma isi platforms distribution Bayan thing on CD yes so yeah but olera what digitize everything there uma do fa digital nga la vona to uma to platforms fa tai Mase le wo ma wa tu lo filanga awa yela la pese Mase wo fa ilangi fo lo e mawhai ona nga waa la tō alo mawhana ue o mai e wheilo ai martato ofisa mai sef so ta ia tupe i nei teimi ona se i whaora tia mai whanua le whai ngā malanga leo lo o lumana ini e anga waa ai o la tō whanau le tūlanga i le o atu e whaino atu tūlanga lea se i whaisina whapitaranga i maanga Aftai lava au mamo le sili matango fia tasi lea au nanga o le Precise I'm very passionate about ia tato tua apo tato tangata whaili po musika wa Mariniu. Lea wa mawhai o na maua e lato ainga ia lato royalties tau tupea. Ia. E lava tunga o le whatita inga. Daniel Ray Costello. Ia. O se tama pese mai fiti. Le wa maliu. A o lana whanau malana to o lua lei nei Samoa. Okay. O lea la e maua
lana to ua ma lana whanau ia tupe a Danny. So that's a perfect example. So for life. Oh, E le whape anu muta. So a whapea o e whawau isia ia ngatu e whawau lava o le mea te tauna whai. E tusi le will. Tusi e whale lei ana mata o contract. Tusi e ma le will. A whapea e se mea tupu. Ia o le tangata lea te mana a veo royalties. And so forth and so on. So te lei o le aonga. O le precise. Especially ina I tangata pese ia la tō te wuma whanau. Because they are going to benefit from it. O le wikolo Samoa, Mase, e whai uma ka ika ngi sa pese. Ai whawau peanga maua. E tupe ari o laka atoa leo la maua e nei whanau. Ma whawau pea. E pule a oe, e tusi alo wili. A whamai ale wili o le tangata le te mana o e tuku ia o royalties, pe tuku e tupe alau channel. That's what we will action. Kere inoa praminga leo wili mai e kia ukupia tai neo Costello. Whawhetai, Mase, ia leo whatasi mai hoi ia le. Ia tō tere sa tata tunu, ia whawhera ia tu Marilyn Lavea, ta ala whapani, ma lo le saipo manuia, ia maise ia nisi fo i o tato tunu umpai ona whatasi mane nei vaenga. O le aso ia lewa, la afartolu I Samoa, ia whawhetai lewa maua se mawhiloa inga, wasa uto so ta ia Mase. Se mole e ire mele nga kupur ka kalanga ngas le ala woto e mo mai le ava no lo na lua ia ma filo e ia la na ifesili ia la foi ona tina e fa mana mala ma foi pe o yeso fina ngalo mas ia o le tulanga i nisi o soi fo nei Mase vai tu le sitanga soi fo o le nei mai le tau ma fainga le tanga soi fo e ia re tulanga foi le o le faleanga e ia le e koe kapa ka ika e ka kuraka o isa tulanga pena o tupu I le tulanga ile o ia nisi a mea ua whaitio ina tatou company o nisi ho ia o ele o malama ai ua la lafu whamtalanga e wingan tatou precise Samoa whaina whaisina u whamtalanga le vaenga mau ia o le whainga leo le o langa mura soifuanga le tatou ia tangata papea but ia e lava ia la tau o tamu whai e whaleanga mātou. Ia pawala le tali to inga situation ia. O lo wano e whesili tangata I te tonga precise. Le o manuia. Le wa mwhai o nā tina ia la tau ainga. Rotu o nuu o mwhai o nā tau tuai. Te le lava le anga precise o ia nai o mātou artistry nei Samoa. Because before that, e se me whapea. E mo ia e like titi ala to na sa malama le mele music distribution, but now everyone is inside there o mafai ona fa tupe channels mawai tupe la to bese meto tino ala to so I tangata I pawala le tali e siri la reo siri ka ri ko na precise la o maya ya show keina por alo pese longa fo la tunu ia le sunga ya Sam Chukun o komiki o mako aina I vai tolo o le mera o vai a Sam Chukun sorry o mako I upgrade level aina wa fai le mau maka fai le papopi o le pese le nga ba fu mai me wa le leide tulanga I ta vale shero ai ai o ma fu mal musika ia e moi pasai la mo fasi Mr. Cowboy po Sam Chukun o se tangata ngalue tebi. E mo ilava o lae mawana royalties ili precise. But o Sam o se tangata o leva na tua. E abe whaianga tua I Australia. O matu o Tutuila I New Zealand. Tele lana o le koenga crowd for ele Sam. O crowd paralangi. O tangata ia they paid money to come and watch Mr. Cowboy. So e mo ilava o Sam na mai te tonu le precise le rofa male lua. But o Sam sa mata me alanga tua le rofa surono se o le valana mawana tupu yana tatanga. But o le wa ye te tonu precise o mafai ona added to ACC level I meta royalties. So ngala Mr. Cowboy ngawa manuia fu ia Sam tiona tina. Ya me se foi le tu fine ya milia o Sam.
Ia. O ia fo ia o whamanosi fo ia Sammy la mea ma la farm. Ia. Ia. Tulanga la tina ino ai. Ia. Ba se lava tulanga le musika. Ia ole mata watu ile ta ua tele pe ona sau no ala sunga Mase. Ile ta ua ole ngaluenga ma le pitola. E iai nisi olo fa pe mai. O fa sikere o ka pasengere le o se kai mingele lo su pasere. Iai dala o siri sai tu o fa tionga ne. Samba fai ona mawe e alo ma fa na pe pese po ta mari pe pese o da tunu. E fa mandianga ne. Sa iai se fa mandianga fa pe sa mawe ese mai le tu o la musika i lunga city. E kua koe kai le ka kuku maka city se fulu ia fa kau city o la ka pese. Ala e kopi solo i fo isi la lo fa i mo. Ora se fa sina usa no ka vai ka tonu le. O so ia ai le i mata ona lawi lo te le YouTube. Ia. O so ia fa pe o se tanga ta pese i Samoa. Ai le awe pu LCD matipi ele mawa tupe. Ai le so anga fu e tata. Ele sa tupe mawa. But now le o mafai ona fa tupe uma YouTube channel, Spotify, Apple. Le o mawaila to se le. But before that, it is me fa pe. E mo ila vana iai. Ele ese tangata mawhai ona connectinga ia tato tangata i lungai platforms ia. Ia. Mantua, o le YouTube na amata le roa whema le lima. Leva. A leo tu a mata no mai le au Samoa i lunga i le semea le roa whi suiwa luo. Ia. Waile le leva ona ye ona whai le YouTube. A leo o we've only just connected now tato tangata ma platforms ia. But before le precise, ele i lava se company. There was no one else that was passionate about helping our people. And I say this very humbly. But e tō tele foi la tō e whaiti o i le pasene le cut. But that's the business. That's mea tōna nata o le music business. Tu sa le valu su pasene le avatu i tato artist. Au le lua se fulu le commission le precise. O le pisinisi nga, so we do the work, but that's the percent we take. Ai fa pera la ave umane se la pasenge fa pera na fa fenga ola ka ku senga ola ka ko business e fa yon fa wo pera mo wo tupe tu sa o le precise sa amata lave Michael o ma o man Michael nga mata le precisely the Pacific sa mo tonga now we have se fulu fitu tangata lo i tona mata ofisa terminate so the team is growing and it's getting bigger waso ya sa amata lave the precise a matalona mato reach out Samoa, Tonga, Fiji, whaino leo na mato tonu, o te tauna branch. So wale motu, mare ofisa, precise Samoa, precise Fiji, precise Hawaii, precise Tonga. Lera whamata lato le mea na maua le idea lea. Ia. I New Zealand, e ele mea nata o le Polyfest, o le festival lea e tau wā i a onga i a mati. Every year, o le ASP Polyfest. Te mina amate le Polyfest. Se meo le afe fitu lua pole fitu tolu, te le mau, sa woe. Ngare tasi ale stage, ma whaangoa le Polynesian stage. O mai group Maoli, o mai group Samoa, Tonga. Alua, lewa grow. Lewa tofu wa le island ma le stage. Tu sa le temine, ai alu le Polyfest. E ese ale stage a le Samoa. E ele stage a Tonga. Stage a Fiji. Stage you can't fit us all in one place, and that's why we said it's a tau on a tofu wale, a tunuu, male precise platform, and concentrate ela ia separately o Atonga ia, o Samoa, o Fiji, Hawaii, o le Chabla Mako, they look after. But su ese a wana fonga le mawhai ona mato feature ele si malesi, feature ia Samoa ma Tonga, pe feature ia Fiji ma Hawaii. Because we're all Pacific people. From the Pacific, Ia o le si vai nga base wa mana ia vai nga le wo i faso. O ia inisio o alu pesio la tunu tata nota o i Samoa o le ka ki Samoa. O ia inisio alu pesio la tunu po tamali i sa i lalo le o fa malo le precise. A me o ko yo ese martato company ne o precise Samoa o ese si platform o nga lo mai. Ai o le a fo'i se lato feedback o mwhai na mai tato company. Mana ia le whawsili o mau.
O le lua afe ma le lua se fono. Te mana amata i le precise a. Le wa amata ona mai tonu ia tato tangata. So tele foi la ona mai tonu, le wa le to yai. Yeah. And I say this because, to be honest, e pule ara tangata. E pule ara tangata e po whime fiaru e monetize e lana channel. But the number one reason, I think the number one reason, o le malama lama, o nga wenga le e mato, e tau le ine tangata Samoa, e whenga tā ia ona translation information, it's very hard to understand. O ronga wenga le rewhai, e mo I lava, you know, e lava ia mea o te wheo lai, because o lo wha Samoa, it's not very good. Yeah. Because I'm a New Zealand born, I'm not a Samoan born, but I try to speak Samoa, o te mawhai fo lele, o te taumawhai. Mo so soni nei tato whakata. E te taumawhai, explain the business and the industry, because it's very hard to explain. But I think that a reason why someone leaves Precise is because the lack of knowledge, because sometimes it's very hard to explain to them. Because o mea ia, it's very new. YouTube monetization, music distribution. Some clients, you know, it's everywhere, you know. E maua loa sika mai mea lea ia wa matarona Whatupu lama. Whatupu wa pelo la ia o patele amale, but I think it's everywhere. I think in business, e lava tangata e tamawhai e whaleanga pe wa maulo sina tupe pe whapela o leila kupelo peia e ke le e pasinga ranga leko. You know, so there are questions, e lako doubts, but I think for me, one of the barriers is explaining. That's very important to me, and I'm still working on that right now. Tamawhai lava e whawhai mo fia ia mata upo. Mesea mea o le music distribution or YouTube monetization. Tō tere nisi ora pepese o le atunu Mase o taritonu e ile nganga fo ile le whapea mai. O le ua totongi o monetize ia tūranga I lato musika. Ai e leo mawhai o na lato ausia le numera po o le toa tele o I lato e mwhai o na mai moina. O le asa whautuanga mo I lato o le ale toa inga musika o lo mana o mia, o le ale toa inga whausanga, o le ale mea nga ia le musika ina ia mawhai o na ausia, ia ele whatusa fo ia te I lato le musika ua I longa le YouTube. O le ase awala, o le asa whautuanga, o e lava ia le te sa whai mai ma e tilo ia te I lato uba na ia pipese. O le ase whautuanga ina ia mawhai o na aruaru I luma ma ia whare na ia tūlanga musika mo le hanga I luma. I think, mana ia lava le whisiri mau, I think one of the things, o le mele tau laki le, especially the Samoan music industry, is the quality of music. Therefore, no, ta wafo ia nafia o le quality. That's what we need. Tele musika leo mai te mine. You know, it's a tupu mai issues they do on Facebook. So it's going to be very popular. But umaloa issues na. Inga vai len koe blaro. Ma koe oro rea kanka koe whalongolongo ia Mr. T, Vania Toloa, Punyalava, etc. You know, but I think quality is what it's missing right now. O le si foi mea. Au o whalongolongo mai fo ia aroma whanau Samoa. Mesea mea ta unu musika. Tele ia tangata. E whapea. La walu la whai lau channel. La walu e whai au pese. O le la mau e lau tupe. It doesn't work like that. You know, number one, if music is your talent, use it. A whapea e leo sau tawhai o. Awala ele whaia. Because tō tere o tangata leo malama e mawhai o na maua tupelunga I YouTube. Leo o anga inga studios. Le I pese leo langa a kowe le wawe le walu po e langa pese lunga silo whapea la kununga mawanga pese. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. But o la ua whautuanga. If music is your calling or if it's your purpose, alu e whai and me ngaka I roma whai. But if it's not your thing, don't do it. Because it e mau e sau. But mau o le industry ngi. Ele ese textbook whanga le mawhenga I whai kawai, ai o mele whai. Ko ana me lunga wa hits. But sometimes, if you were able to le pese, ele lava se hits because ele o yengi views. Ko saure ko mafau.
ia la kusise spesi ala ela ko alunga na mere o so I think if you put songs up ele o mo any views ko ero le ko start again ma fa fa le ia la kusina spesi or you might do another cover, but I think you need to sit down and really think about what you're doing. Otherwise you're gonna look stupid trying to put heaps of songs up. Ele lava se income ko se tupe ma wai langa ele any views vai ka le wa sau no e Mase le ha ko ko mi fu ngai lunga ma o le ala se profikere ala precise sabo mo vai la ko nga musika le so was it Damien mato amatema Damien back then we were just signing up po ai lava tanga to manawa so precise and thing so of a Damien po faile mato scanning po the screening process afa pe so se tanga in manawa join the precise ai le ese channel ele fai mo se pese ia e ka kaunga ese channel. This is when we advised them by aro a makaro channel po e o pese mako o runga e lava ai tu lo wa 12 subscribers ma viewers no to long o tu la ia mai to no channel because if you subscribe se mo fai ona ba artanga ta pese so it's a channel I'm mana o mia le afi subscribers so that's number one o le mea no mena lua o le watch hours and mo le channel as a total fa afi watch hours and I'm not mia o le si foi mea na mana o mia it's a tauna over to mo le tolu o videos o tu unga the channel so ato lo subscribers e afi ato watch hours e fa afi over mo le tolu o videos o lunga le YouTube invite lula ia o e sangino con cara ke mawela ku pe lunga channel okay no vinga ka wa usia tu langa ba nga e nga luela inga ia kilo ma ia tani e fisili le sa no ela usunga e ke vai po fe sa o ale fola ke ia po o se ka musika pe wa nga sa lo sa ko ile fa pe o le la mo tu pe ai ka wa lu ila ia usia ba nga le fa le channel ia to le afo ila to ka fu ka fa subscribe ia la pese malau channel o isenga te pese Mase o isenga te pese sa si ale pese a ko o mame ko wa a ko le afe wa a ko le 4,000 watch hours ma oro le face pese lua ko lunga monetize lo but o isenga ta e finga ta ia na tuli subscribers ona ele popular pese la e wo tu lunga ko channel e fuala ele va pe o le manna o le precise sam e fua ia ile fa fonga la tunu ma le musika ma dia yo la sono nga ba nga le ile se ngol musika la ka o mai le ya le punya la va ya po an set mo ile tu la musika ile tar fo de ya pe a sa musika fo ni nga o so i lungo views va ko o se fulu mo tu wafe los fulu wafe o ma le lo va so va ko ko wi fo ina o le ai fa tu ma wina ya musika tu ai nei de ile mawalunga le quality le ia ma tu langa mana o mia pela o ma le sa no e kaka me ase pese forward mia ko lo ko kaka mai pese tu wai ya pe ona ya la fa ini pola musika pe ona italo for morning ma e ya la ya artists o faya musical termine mo ia pese fo they're really good songs, very popular o le ia Lewis on the track o le ia le tufine to fanga make it o le ia fo ia o sai hani ma te ngai to so la to ia o le new wave la yo artist wa mai e mo ia la mai la to musika but it's very popular kama yang aku lunga trend o le winga le upole trend o le YouTube no ia la ko charts nga go mafenga e amaka mer kasi kau laro le sela o videos ia le popular and if you ia maka ko ka sa mo e maka ko artist ia so tele ia la to Richard Parker foi lesi but o mero tupu le lau vatu ole example le o le pinga tu ile kisi masi le wa ko popular o le pinga na po ile lo fa sumo le wa ko mai mako le wa ko re-release what my MTV so Olena was popular in Leaping it. So that's why a lot of these songs, they are classic songs. Pese ia toyo ia tangata e toi whalongo e te awha te wo uma ia
le ngao pese fo yo ia mai le ave se a tata no nei wa mai ngai le sunga tu ia po iti I longa a kakara nge ya iti tu langan musikale Christmas so e pe ya pese fo au suanga fi a le mai ta wo tu la sa no ga le pese le wa sulu le wa au mai a le tu mau wa fi yo tata o tui I know o tui o le tasi fo ile clients malosi o le precise iti live ya o le fetelenga ya palau o tui I know everyone walawi loa malana show o le iti live but to me he's a musician first o le tangata pesi and he's got a very unique voice. There's only a few of them with that sort of talent. Le ye tui, le ye mauto tasi, or le ye Mr. Cowboy. Tangata ia e whaalongo le leo, you know straight away, Vanya Toloa, Mr. T. So, o le li pinga le tui, because o le tui, sanga tengi koe, ui ni sana ia se fau. O whaki a tui. Koe langa mai nungana koe leo le pinga skimasida. Sa koe poia o MTV koe wha release mai, e kua koe nungana mea mako alua. Iyo. Lera ua toe mana o te maro e toe au studio toe poe mai ana pese. Iyo. Iri ave se ar tu langa leo le. Si o fonga o le sunga po ia tu iso. Number 1 ali leo. O fia pese mau so le ngova ya ku tu ia. O le si vai nga whaftaia I tarina po o nai fisili. O le si vai nga lea wa mafofau ia. Wa o lea na sauno ala sunga o lea na tapena tatu ofisa mo le tau sanga fau I Samoni. Le wa ia le tatu la lai tonga. Le wa ia le tatu la lai fiti manisia tu motor Pasifika. Ai o se la mo Samoa ne po fo tatu company mo le tau sanga fau pe atu ele soifua mo le ola fau. I le taimi nei whatino ngonga ruenga, o le ase au wala o sota inga, o lo mwhaino sota ia tuai I le tātou company o le Precise Samoa. Tu si sao atu ila na Messenger? Ia o le Messenger ma le email le wa o le matou te sota I pe communicator ma nei artistry nei ia. A message wa tangata fia malama I le Precise, e message aku le Precise Samoa, but o le ua o matou fono. O mana o mia e lava I tangata Samoa ia se space I nei lava I Samoa e mawhai ona la tuanga ia tuai e po ni pese, po ni photos ni ata o ni MTV o vai temi nei e whai asinga whawhenga tā o ni matosota I manai artist ia lang o le emaili ma le telefoni o isi tamai o isi temi ele lava ni data po ni credit e ka lafo atuai pese but now o le la whai le tātou po le mātou space I nei o mga po era pese sa vale kwa officer Precise ko o USB fai o lai ana mako ngarbenga le rope o kura sa fai mai kota ko officer o le si vai nga ma na ia yo le vai nga le sa no e lo sunga Mase I le upule a I fa Britania e for life fa man ya lona winga a fa pe o le ngalu wenga le tangata pese le mo wero tama ai to anga fai ia le lei ma ia ko o ia le quality e mana o mia tangata ia po le afina ngalo le tua ia I le fo I tangata pese pa matua e fa wa na fa ngade ele ai o tula fono ia o over ma se lauta sanga o iai I totonu ale industry le mainstream o le industry palangi ia a le la wa mafai ona ia totonu o tatou artist ma tangata Samoa. It's a good thing. O le whamanianga. A whapera o eus tangata pese te mine o lai matua popi ngā au pese. Make sure. Talanoa mai I le wili. I know it's very hard to talk about. But o le mea te tauna whai. You know, because whatever happens to you, e tau tāla le wili. Whatever you write in the will, o le mea nai action e mātou. O le si whai whatata inga. O se, tasi po o tama musika mai Samoa o mali o lale ia o le Pacific Love sunga ia lale o tangata ma leva fo ino ia tonu o le Precise Samoa mai ala matanga o se tamari fo iwa lau ilo fo I mea tama musika nei Samoa ma New Zealand but le ala wa mali ia le sunga ia lale a nga wili lo ia lale I lona whanau. Lela wa take over ta maiti I la whaili a mese lava I le YouTube ma lato pese I lunga. Ia, matulanga I whamanianga tau selen. Ia, uma fo ilana. Ia,
toi wili e lan. It's like a perfect example. Elvis in the Misi. Ia. He's a very popular singer. O le taimi nei, o le maua umana grandchildren, mako e children, yana royalties. Mambao la le matulanga le wong. So it's generational. So that's the good thing about it. Mana ia te. Mafofau aku le melo le wili. Awo wena ni mafofau kampese a me wili sanking. Ia va ai le se ai ga wili ai. Le ngola tala fai le ia e pe ale nganga le walu kaimingi. Fai le nga me. Fai le wili. Fa pe o fai to lua. Fai marfana ia o tata ia ga ba te taunga. Le melo le sa le o mar fingam ko makia e wili le e wili kapi ako. Ia, perfectai pase. Ia, o le fasile wala mna fai fo ile tata no nga ni va o le afia. O ye ni fa fitau di ile bala va o ia matagata o le tunu. Ni si fo nei e tau le pua malafo. Ile to van no ai mai se la musika po nisio por kalame o lo fai tu patasia le precise Samoa. Ma wa mai fa mandianga ni matu mai o la tu lima. O ye se tu langa aon fa menino la usunga. I think in the mea tau pisimisia, there will always be those sort of issues that come up. But I think they love Samoa. But the only difference is the most important aspect of it is people. You know, that's very important as Samoans. And sometimes, you know, that it's very difficult because they have different attitudes, different motivations. So I have to adapt to every single person now. Yeah. So you know, they have their own mindsets and attitudes. So I have to try and, you know, cater to each one of them. And it drains a little bit, but it's the my issues lay o facility for lato. Yeah. Or sirifai or tapokra. Talu ona amata mai le tatou precise Samoa. Ua iai nisio ua iai ni ati na mata tia po o ni tulanga i le whaonga ina o whamanianga lea mai i lau pepese. Ua iai ni ala tu ati na po ua whamania ina o lato ainga o le asa tulanga o iai i mai alato tama o ainga o moa mai talu ona whai le precise Samoa tulanga lea ma wao mai na lato selin. Talu ano amata le precise. Le ua amata mea le lua o lenga o mai tonu ia tatu artist lea Samoa, tonu o Samoa. So from then until now, te le labu swinga lo amata baba ai o ei si o ei fali. Yeah. O whaita vali. Yeah. O whai ia, you know, farms and all sorts of things as well. But I think the most important thing o mea tā ua o lewa maua i a lato tupe e mawhai ona take care lato ai. Lato ai. Because e mo ia, o aso ia ka whaili sau si visi, e ni tai lava le selingi a wā ia le atina ino aina manoki. But now lewa mawhai ona whaatino ho e ara pesi. O lewa mawhai ona maua i a lato whaamanianga i ala le musika. Yeah, that's the biggest blessing of all. That's the biggest blessing. They all my fight on take care I miss the next generation. Yeah. O leo fan fatulanga tu nei taimi nei e lumanda yo fana. Mar tulanga I se leni ma me pena lo fai ona wa. O leo fa mo sa do la sunga e fa wa pe ona mo wa se. Yeah. For life. For life. Yeah. Leo fa fonga se tatu atu ile tano anga fo I bale suyo tato precise Samoa. Ia le sunga fo ia Mase, Josh Mase. Ia. Nene ia wanoa Mase I sau noanga whai upe ia inisi o wahenga o fia pa ia so fina ngalo fo I. A wala wale whaalau tele ina o nisi o ngata upu mo le tato precise Samoa. E maise lunga le tato YouTube mo le whafongfong anga fo ia le atunu. Ma nisi o le atunu o le ia le taleni lea. Ai o le ape ua halaka kokala me ua o le amba fai ai ona I loa le tūlanga e tatau ona fai tūlanga le musika ia ai la fotu le nei ava no le lei e te sau noa I fo ini vahenga o a umani vahenga o totoi na I lau atu pona ia tika kala mbaya se I o mako
whaalongo foi mo se whaalumanga foi ia wai fai ai malanga foi ia wo mo se whaalumanga matou ne olo ala lampa au se tato tunu i Samoa malanga whaalolo Tei lava mau mo mua ona o tai atu na sunga a pe foi le o na mau si o te mafalio o mafai ona mau ai foi se ava no nei au na fatawa ia tatu te whasoi foi i le mata upo le musika o le music business o le industry o le YouTube o le mea le musika mau o le music business it's very very broad e tele ona layers o se mata upo e whainga tā lava ona whaamana malama fo i tele ona tū but o te whawhtai au nea li leo i ele precise e mawhai ona whaamama a venga i fo i lea tūlanga so o lo whautuanga la i tātou tua le iei umai e tātou grades contact mai mātou i nunga na Facebook alum whanau o loo mana o i whaini pese pe if you just want to talk mana o whaafsiri o leo i ele tātou Facebook le precise Samoa it's a message mai ei o le ele matou team 24/7 e mawhai ona tali atu ni fisiri e fisoni atu fo ele to e fasilia lava se sitala pa o neo te whaftai atu mo le noto mo lalo i lau sunga mau whaftai fo i le ainga nei i Faleo'o mo le wava noa tāua o le a whai ola whaanga aga no nei ina ia tātou paanga fo i le precise Samoa mai se ia nei ainga fo o whaamuri mai fo e mamoli atu ola whaanga mamoli o whaanga i Statinale o Papali Maryland Lavea o Maryland o lesi pou lea marosi o le precise o ia lea wa tenen a maia ia tangata tutono o le precise ia whaftai ia pare whatu Maryland i whapefo ia nisa i la leo tunai ia mamoli atu ola whaanga se mato ainga i sale aula i tele sa se ia mesi fo lea inga se o tina o lo ia ilo o grandma i le visa le imo whanga piapi ia papito lava le alo whaanga atu i se o tama o lo ia i apilani ia mesi fo tina ia makalita ia masi o tama le vau ia mamatua se o tōrua puni mataua o lo mata o le feiva o ero lo fatu mo lua ia whaftai lava whaftai la tunu whatasi mai ia leo wa mai ani si o fesiri sa whapea ona fesiri ngai fo le sunga fo ia Mase Mase o le sui o le tato precise Samoa leo wa mama futai i Samoa nei ia ma o se avano le lei o mwhai foi ona whaatartala noa i nisi o vaenga e mana o mia ona malama iei alo ma whanau o le atunu ai mai se lava i la tau o lo iei le tale ni le nei o le musika pe ila ona wha malama nisi o vaenga mai o i le vaenga whai o lo tatala mai le whai toa le tato precise Samoa mo o tau lava o lo iei le tale ni o le musika mo o tau lava o lo iei le tale ni o le musika e whaalongo le pokalame mo i la sona nafi ma le pokalame lona vaenga lona lua nei ma le pokalame whai ufo nei ia e te maua ina le atonga a whai ei nisi au fesili e fia mana o mia ona e fesili ai mo nisi o whaamamlamanga mai le tato precise Samoa ia e te whaafesili la e whaonga aile e tu lau le Facebook a le precise Samoa e te tusi le messenger e ke kusi la le messenger le precise Samoa ma whai lau fesili vai fo yo fo ngangi makan kusi mai kia sorry ele ai maso io ai ore fa manu le precise Samoa le o talitonu o se fa manu yanga mo le tunu i tu langa le musika mo le tu langa le musika ele ngata i Samoa nei ya la tatu Talanoaga i so tatu watunu i Samoa nei mo teri sala fai u polu manono apolima ma le tatu motu i sai ia fai o ia te o toru tūlanga le tāleni o le musika o se avanoa le lei nei avanoa le lei nei ia ngai ngofo ala ia le fale fai au masani ma fatu le pese ia ma faku ma le pese foi le ngaku waku ai lunga fata wafe mafe ila to ona ma fai ona mai moi ai wa ke ia lu faku ma se pese se fale ngai se waile ai ma se fio falo longo io o ma ku ai la fia firingi malero makuanga misa malesi kama ifa finger farsa
fai o lo makua la wole ma fai e me wheelchair a ke fa ko fiulo van le ala e fa ko le tina le malia o le tina matua la fusa kala fai aku mo ala kala wa banga o ke ku ko lunga ya ke o le o ke ale lo makua ngi kusala le upusa ka o lo makua le ambulance vai o ke o ave o le umbrella oiro vai o ke o fasio ave o le umbrella io amai o mai la lo le umbrella ngi ale al precise Samoa ka ko ke fa kaskasi ele nga tatu langa i fa manianga fa i faipe fa wa o le si vai nga ta o le sa no ele sunga ya Mase o le tu langa le ile fa wa malawili longo winga o mengi e fai foi wili o e la le kama pese ho ile i alu foi ka ko me ka ko vesi lungo le Facebook wa mai lunga wa ya lu wili la pese la ile se pang popo ai ngalo si fa finge mo ka mai ka fio lai o lo ke ma fa se fa ngoi mo la pato pe fa sa pese wa longo winga e mo sa ngere pato le wili o le fa ya se pese iyo ya o tu la kana le fo ka ko la ka ku le vai kai me fa nga Sofia fia fa na twin le pepper Christmas ya le fa ka singa ainga e ai la ko inga esse le kai la fa ya ba le vola vea mai mo me fa ya ba o ke le fia la ko inga le ikar ko inga fa ya ba wo fa ngi mo me se inga pepa foi le ai se i kongu ar ko inga fa ya ba le mo ko ikaya or ko ruolo nga finge iyo fai lo mar se inga pepa e lumanga i la le vai aso fai lo mar ko inga mar ko inga me le le la fai me alo fa kusala fai ko inga me alo far fa ya ba io ka penga bo o ale aso fa mo la fia file o le aso fulima fa mai lo mar ko inga le fa mai lo mar lo ma ko inga fa ile sa me alo fa isi la ka malo fa mai ka la le ale ko inga le bo ma ka penga ayanga la ko inga kai fa ka se pe pasikaleki wa ula fa ya ba kusiro ko inga male no te fa se pe pa ku e ko pe pasikaleki io alu lo mar ko inga le lo ko fa nga me alo fa ni wa alu ko inga le lo lo ku foi le bo vai wa sole e kala ko le faya vala ka sipla pe paskale ki ngamer ko inga e piko e ngor fa sipe pa ne upula ya la kusia ya ku ua mai le loku wa le ai mala ai kala io se ka ko fa u ka ye me alo fala or kisimas ya ku ua mai le loku wa fa fo mana ma fala io e fia ngi faya va o polo a per ngi kai mole le kausi le yole o makua pato ya artu langa ole au ngole nei por kalame i le vaenga lona lua le nei pe ona matala noi male sunga fo ya Mase ole fa amala mala maina tari tonu sa maua se fe au de lei mai le fa amala maina e le sunga ya Mase o tato precise Samoa male luma nai ya po fa manu yanga tau tupe o ma fai ona mawa ka ku kala ngolo le me ka kupe wa ka ku kala ngolo me le mingo ile la rola ele ai masa ko va ya ko mingo me le la rola ngi i se aku langa ese mai tu langa tau tupe ya longo winga o le alo pese o la tunu fatu le pese tu si le pese va ai ma fa ma kwasa aki ai lunga paule me vai ke o susu le me ngai ku se pese ai o tu langa na fa fetai le sunga ya Mase fa ava no mai lava lona taimi taua ya le fo mato fa tasi ai i a Kota mar Faleo'o ya ai wa fa taile amana ia mai fo se fa tala ulatu ina ia susu mai e fa amana malama ni so vai io e fa amana malama ni so vai ina ia mafai ona no fo sila fia ile atunu awata pena ngol musika ia ila resi ko inga male silo makuo le la ke ya ko fa ko langa langa i for ka ko kulele la ko pese mai pese vo sasa mai mal pake mal fala ai ia faule pese ile mau lunga o lo mana o mier taimine ma ia fai pe le matango fi pe ona sa no Mase le ko inga pese vo ile nga pa o so lunga la fa o ka fi kasi vai ya so ava ku ngabo ko bole mangi se fi farang longo ia fai le pese ia makua i makau kia dela makang kusia o pese ngange ma o ke kari kongo e umalele ya api ya ka kia ila kusi nga pese lela ko vai mai o le susu mere sunga ya Mase o lo ke ngofo mo api longo winga kasi lua koru fa lima ongo fiku api fiku pese la fia filinga ila kusi iyo ya o se fa manu yanga le leimo ainga ai mese na va o lo tou sila fia o le tou wata le ni le o le musika iyo o le tou wata le ni le o le musika pe ya na fa mama fa sa no nga Mase
a fai lau ngai lau ngaruenga mo i lau pese e ke ai aku e le favor i le atunu ya e ka kaunga e la se skepu vai pole are ko inga musika ki faia inga ia fia i le aku ya a fai aku ai le ai ya ngai go folola e mai ko fa se pa makar kuri mangu lang fa aku i lau wanga ese le ai lau le manga sa sale ba iyo al tulanga na aua ni tau mier taleni o tau le alo mawhanau na tamari o le atunu to whawhine uso aua ni tau mier taleni se kaiminge makua sa aki mawhawhawai runga ya mawere tupe le lumana o tau fo ye whaiere whaitio i tūlanga i tupe maua ma mea whapena se e alanga la ikikire me maua le ngai misi le quality fa mai le silo makuanga ia o fa kasi le quantity ma le quality ngai va ai le ele mafainga ngaulo akupe yo ai awone ngalo o le fefia nei le tu live van ka ko felo e lo inisio mata upu ta ua o la mafai fo tatu tarno ina le fefia nei ile tatu e vai vanga masani mai la lo faleo ya ai tatu tari el proclame ale alo tusa ya pore to fa vai mlai ya aseta ya kako fai mea kwa ile isi ka fika winga ngai ile tare van ia matatu Talanoa foi fa so inisio vaenga foi no tu fatasia a wana no fosila fia la tunu ai mai ate ma o nei marsunga ya Mase o le precise Samoa ia fa so for nei time manu ya tele to enga ne fiafi fa so foi